Život je stalna škola, gdje jedna lekcija na drugu se nadovezuje. Ali da bi primio novu, moraš prvo razumeti staru. Nemoj juriti da razumeš komplikovanije stvari, a da nisi savladao osnove. Beba prvo pije mlijeko da bi mogla da jede tvrdu hranu. Da bi dete naučilo trčati, prvo mora naučiti da hoda. A mi čim malo odrastemo, zaboravimo ovaj prirodni poredak. Zato svaka nova lekcija dolazi samo onim učenicima za koje život proceni da su joj dorasli. Ja sam to morao da naučim na teži način. Od najranije adolescencije do skoro kraja odrasle, bio sam posvećen samo jednoj ideji, da uspem u sportu. Prvo je bila odbojka, onda veslanje i na kraju košarka. Odbojka još u osnovnoj školi, ona je više bila zabava pa sport na drugom mjestu. Zatim veslanje kao izuzetno težak sport, ujedno i dosta izazovan. Svaki put izazove neku drugačiju emociju u čoveku. Što se tiče veslanja, to je teklo jako mučno, fizički iscrpljujuće, bez ikakvih rezultata. I na kraju košarka gdje sam video sebe u NBA-u jednog dana. Kakve gluposti. Možda grešim iz ove perspektive, ali to je bilo praktično nemoguće. Svaki ozbiljniji košarkaš ima agenta. Ja to nisam imao, niti finansijsku podršku. Nisam imao apsolutno ništa od onoga što je neophodno za takav jedan skok. Onda sam sa 24 godine mislio da sam napokon našao svoj pravac. Web dizajn. Počeo sam da dizajniram i programiram sajtove. Išlo mi je prilično dobro, ali prvobitna zaljubljenost je brzo nestala i taj privremeni plamen se jednostavno ugasio. I taman kada pomisliš da je tu kraj lutanju, pojavi se video editing. Ista priča. Brzo sam savladao osnove, krenuo da editujem, da razvijem taj put, dok nisam ponovo shvatio ni to nije za mene. A onda sam zaronio dublje u svoju prošlost. I ovo možda niko ne očekuje, ali odgovor je bio u nečemu što svi radimo svaki dan. U pisanju. Stalno pišemo poruke, mailove, skripte, dnevnike. Ne postoji čovjek koji danas ne piše, ali pisanje čini nešto mnogo dublje našem mozgu nego što mislimo. Kada čovjek počne da piše, on nikada neće ostaviti nedorečene reči na papiru, dok u mislima hoće. Pisanjem se gradi jasnoća, daje se težina mislima, gradi se kontekst, izvlače se zaključci. Zato je pisanje apsolutno neophodna veština koju bi svako trebalo da savlada. A posebno stvaranje vrednosti kroz ideje, povezivanje različitih perspektiva i priča, spajanje nečega što deluje potpuno nespojivo. To je zapravo prava umetnost, stvaranje. I shvatio sam da je to pravac koji želim da sledim u životu. Internet je neverovatan, vrlo jednostavan alat koji nam omogućava da to što nosimo u sebi predstavimo drugima, kako bi učinili ovo društvo boljim i kvalitetnijim. Počni da pišeš. Neka za početak bude samo vođenje dnevnika gdje zapisuješ svoje misli. Minimalna dnevna aktivnost neka bude 15 minuta pisanja svega što ti padne na pamet. Zatim vremenom pojačavaj i kada stigneš na 30 minuta, onda ćeš moći ubacivati i druge šablone vođenja dnevnika. Ali do tada nemoj da se baviš njima dok ne stekneš naviku kroz obično pisanje. Prvo osnove, rekli smo, ali tako? Piši ne za druge, već za najvažniju osobu, sebe. Jer najvažnija osoba koju ćeš upoznati u životu si ti, a najbolje i najdublje ćeš je upoznati kroz pisanje. Hvala na pažnji. Ako ti pada na pamet neko koga bi izazvao da kroz pisanje bolje upozna sebe, pošalji mu. Subscribe se na kanal, lajkuj. Pozdrav!